Naši sljedeći predstavljači dolaze s dalekih psihomodo obala. Najviši roker Hrvatske ulice Marijan Ban, a s naslovnice seksi magazina Silazi Davor Gobac. U ovom nadasve svečanom trenutku za cijelu naciju, kao i za nas dvojicu pojedinaca, proglašavamo najbolji album alternativne rock glazbe. Ja. Hvala. Nominirani bendovi, to jest po hrvatski grupe su dobro se spakirao. Samo malo. Ops. Jo, pa da li si mi pozivnicu? Ban. Gospodin Ban. Nominirani su Džinovski, Hladno pivo. I for N.I. Anestezija. I Razdor, Majke. A to je pobjednik. Sorry. Porin dobiva Džinovski, Hladno pivo. Čestitamo. Ovako, htio bi se u ime benda zahvaliti ljudima koji su nam pomogli. To su Aleksandar Dragaš, to je Siniša Škarica, to je Deniken, naravno mi i šta reći više, ništa. Izgubili smo gajbu u pive, kladili smo.